I think People's Collection Wales is a fantastic idea for many reasons. The clue itself in the title, you know, it's a website for the people, now at last influenced by the people. It's sort of several websites in one. All of a sudden you have a website that encompasses everything you'd want, be it tradition, storytelling, landscape. It's a one-stop shop, and you know, that's what we've needed for a long time. The People's Collection Wales, as a summary, I suppose, came from a need to bring together the digitised items relating to Wales, within Wales, outside of Wales, but to bring them together to be published on one platform. Mae yna nifer o bartneriaid wedi bod yn gweithio ar y prosiect yma ers rhyw 2 flynedd bellach, ac mae gwreiddio'r prosiect yma nôl i ymrwymiad y Llywodraeth yn dilyn yr etholiad, Llywodraeth y Cynulliad yn dilyn yr etholiad yn 2007, i greu casgliad parhaol yn ymwneud â hanes pobl gyffredin Cymru, hanes y Werin fel petai. Dyma un o'r mentrau mwyaf cyffroes i gael ei lonsio ar ei ôd. I ni'n gyfarwydd iawn â hanes y gwir mawr, ond dyma gyfle i ni glywed hanes y gymdeithas a nichrynswdd. Mae pob teulu a rhywbeth sy'n werth i gofio, atgofion, lluniau, storïau ac yn y blaen. A dyma gyfle i rannu nhw gyda phawb. Mae'n cynrychioli hanes a diwylliant Cymru fel mae yn y wahanol sefydliadau trwy Gymru gyfan. Felly mae'n cymryd deunyddiau o amgueddfeydd, o lyfgelloedd, o archifdau ac yn y blaen, ac yn ei cyflwyno nhw mewn un safle. Da ni yn deulu o 7 amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru, ac i ni mae hwn yn brosiect arbennig o gyffroes, achos mae'r amgueddfeydd yna yn cynnwys casgliadau o bob rhan o Gymru, ac mae'r casgliadau yn rhan o gasgliad cenedlaethol sydd yn perthyn i bobl Cymru. A trwy fod yn rhan o'r prosiect yma, da ni'n galluogi pobl Cymru cael mwy o allu i weld a defnyddio y casgliadau hynny, a hefyd ychwanegu trwy anfon i mewn i straeon eu hunan, eu eitemau hunan. Ozzy Rhys Osmond wedi dweud ers meityn yn bod ni fel Cymru yn dioddef o Alzheimer's diwylliannol, a dwi'n gweld y wefan hon fel cyfle i ni ddod o hyd i foddion i'n helpu ni wella o'r clwy yma. Mae cenedl heb hanes wedi'r cwbl yn genedl ddi-angor, a beth yw hanes ond cyfres o hanesion bach, a mae lle'n stori ni gyd yn y gyfres honno, sim siw beth i gael a stori bywyd aniddorol. Un o'r pethau sydd wedi wneud i fi deimlo mor ymrwymiedig a mor hapus i fod yn rhan o'r prosiect ydy'r ffaith bod hwn yn mynd i fod yn rhoi Cymru ar flaen y gad o ran defnyddio technoleg newydd. Mi fydden ni yn mynd un cam ymhellach na technoleg Google enghraifft. Os ewch chi i wefan Casgliad y Werin, nid yn unig y byddwch chi'n gallu hedfan ar draws Cymru yn ddaearyddol, ac hedfan i mewn ac allan yn ddaearyddol i weld beth yw Cymru heddiw a beth sydd o ddiddordeb heddiw. Ond mi fyddwch chi hefyd yn gallu hedfan yn ôl ac ymlaen drwy amser fel Doctor Who. We've been looking at ways of taking the information and the artefacts that are held by the various institutions who are contributing to the People's Collection, repackaging them and making them as interesting as possible to members of the public. So we've been laser scanning museum artefacts so they can be presented in 3D online. We've been commissioning 3D reconstruction animations of some of the most interesting archaeological and historic sites across Wales. Un o'r enweddau math yma beth, cymrwch chi lyfr ar enghraifft, wel, dim ond y clawr ych chi'n mynd i weld, ond allwch chi weld fel y rhwymau a'r cwbl i gyd pan mae da chi y 3 dimensiwn yma. Mae e'n mynd i chwildroi yn syniad ni o'r gorffennol, o'r thrychen gyffredinol, a bod ni'n gallu gweld nhw o bob cyfeiriad fel bydau. Felly ni ar dir newydd gyffroes fan hyn. Wrth baratoi cynnwys i Casgliad y Werin, ni wedi bod yn digido mewn llefydd digon amrywiol. Enghraifft, ni yn Undeb Rygbi Cymru yn digido yn y Stadiwm y Millennium gyda'i archif nhw fyna. Aeth na gyfoeth gwych o eitemau i gael dyn nhw fyna. Enghraifft, fi o'n i'n ffodus i ddigido pel a'r chwiban gath i ddefnyddio yn y gêm pan nath Cymru drechu Seland Newydd yn 1995.
One of the unique ways that we've been working with the People's Collection Working Group has been to deliver a project called eTrails. eTrails project really takes the information off the computer and puts it onto your mobile phone. So if I can give you an example, you know, a piece of a Roman artifact that may have been found 20 years ago in excavation, we're taking photographic images of that and digitizing it and putting it back virtually where it was found. You can query the site through your mobile phone and immediately access all the resources that are available on the main People's Collection site. So it could be video, audio, images, text, they're all there accessible through your mobile. But also, you can actually contribute to the site there and then as well. So it could be that you think it's a particularly interesting historic building, you can take a photo of that, your phone will record your position, and you can upload there and then that image to the site and make it available for everyone else to use. Now we have, you know, internet opportunities to say you can have free access to anything to do with Wales, and it is part of a new way of selling, promoting Wales to anybody across the world. And I have to say that, you know, there's a huge interest for a tiny country. There are a lot of people out there who've heard of Wales and who say, one day we're going to go there. I think the People's Collection Wales will be a huge asset to us in our job of promoting Wales around the world. Obviously there are clear links between that particular website and the Visit Wales website, but also I think in the future one thing that is really exciting is the potential for actually taking that content and using it not just on our site, but trying to find ways that we can encourage the tourism businesses of Wales to take that content, to take the content that's relevant for them and use it on their own individual website. So wherever I perform all over the world, there's always such an interest in Wales, and it's steeped in so much history that this website will be such a platform for people to be able to explore the country and to find out about, you know, our culture, our language, our musical heritage. It's such a great tool to show off Wales worldwide. As a sort of a tool for tourism, what it does is it can show you a cross-section of the people, its traditions, its locations, what it looks like, everything you'd want to know about a country prior to visiting. Un o'r pethau pwysica am y prosiect yma ydy'r potensial o ran helpu athrawon a phlant ysgol I ddysgu mwy am eu hanes a'i treftadaeth eu hunan fel cenedl. Mae disgyblion ysgol erbyn hyn wedi dod yn dipyn mwy o arbenigwyr technolegol nag athrawon. Ac wrth gwrs mae'r plant yn gwybod yn well nag athrawon lle I fynd I chwilio am bethau, ond as allwn ni fel athrawon bod yn eu cyfeirio nhw at wefan fydd yn dangos hanes Cymru ar ei ora, yn dangos bod gynnon ni hanes cyffroes, bod gynnon ni hanes yma werth I astudio, ac mae werth cymryd diddordeb ynddo fo. Wel, mae Casgliad y Werin yn mynd I fod yn allweddol yn greiddiol I ddatblygiad cyrsia addysgiadol yma yng Nghaergors. Enghraifft, mae gennym ni sawl ysgol o Wynedd a thu hwnt yn dod yma'n rheolaidd ar gyfer cyrsia sy'n ymwneud ar amgylchedd a llenyddiaeth. Maen nhw'n mynd am deithiau cerdded ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae plant maen nhw yn mwynhau cyrraedd hanes drwy gyfrwng technoleg newydd. Dwi'n credu bod y wefan hon yn syniad gwych. Mae'n ddiddorol, mae'n bwysig, mae'n addysgiadol. Meddylwch bod chi'n cael yr holl elfennau gwahanol yma mewn un gwefan. Wy'n eitha siŵr gaf fi lot o foddhad mas o'r wefan yma, Casgliad y Werin Cymru. Un broblem fydd gyda fi fydd cyfyngu'r amser fyddai'n defnyddio arno fe, achos unwaith dwi ar ryw drywydd o ymchwilio neu edrych mewn I rhywbeth, mae amser yn gallu diflannu a fyddai'n mynd o un peth i'r llall yn edrych ar hanes a lluniau ag atgofion ac yn y blaen. Ges i'n geni yn Merthyr, ond dwi'n cofio dim. Gwaen Cygerwen yng Nghwm Tawe oedd y pentre lleges i'n nghodi, ond byddai yn ddiddorol cysylltu nôl â Merthyr a gweld pa fath le oedd e yn y cyfnod pan o'n i'n fabi bach yn 19 mis oed. Oedd y mam
yn weithgar iawn mewn capel, a fe ddath hi'n gynghorydd dros Blaid Cymru yn yr ardal yna. Oedd braidd neb yn pleidleisio Blaid Cymru ar y pryd, oherwydd Blaid Lafur oedd hi gyda'r glowyr. A os dim cofnod dy fi o hynny, byddai'n ddiddorol i fi weld y noson pan gawson ni y cyhoeddiad, enghraifft, bod mam mewn ar dop y pôl. Falle bod rhyw bapur lleol yn rhywle wedi cymryd llun o'r achlysur yna, a bydden ni wrth y modd bys ni'n gallu gweld hynny nawr. I think what I'd be primarily interested in when the website opens, from a personal point of view, those places that I grew up with, and that being, I was speaking earlier about the canals where I used to sort of play as a young boy, obviously now long defunct, but what I'd love to have seen is how they would have looked, in their working day, and now obviously have the opportunity to do that. I think I will look up stories about Aberaeron, because I know the town so well. And also, obviously as a harpist, we'll look up stories of old Welsh harping traditions and the stories of how harps were made here in Wales and how harpists took the instrument around the world. And this website will give you a perfect chance to share some of the stories, come and see some of the photos which will be on the website, and you can be part of it and you feel that you've known those great characters. That's how good it can be. I think the way I would personally use the website is because we have so many Welsh people come down to Odets. I'd say on average between 4,000 and 5,000 a year come to Odets. And a lot of people want to ask and find out as much information about the Welsh ingredients and what I like to do with it in Wales. The website can share this information and the history of ingredients and dishes that we have in Wales. Ond mae'n siŵr mae'r peth cyntaf fyddai'n neud bydd mynd mewn i weld pa hanesion sydd wedi cofnodi o ardal Pencar, achos mae'n heili yn hannu o'r ardal honno, a mae yna rhywbeth bach plwyfol yn llechu yn ni gyd, dwi'n siŵr. Yn bendant y foment fwyaf cofiadwy i fi yw y Grand Slam yn 2005 oherwydd oedd yn blwyddyn anhygoel. Oherwydd ni, fydd Casgliad y Werin Cymru yn wych i edrych nôl ar lluniau o'r diwrnod ni, a'r tymor ni, i gweld sut wnaethodd y fans mwynhau a jyst gweld gyd o'r foments fydd cofiadwy. Mae Casgliad y Werin Cymru am fod yn wefan ddefnyddiol dros ben, dwi'n credu. Mae angen math yma o wefan lle mae rhywun yn medru mynd iddo fo i gael yr holl wybodaeth a'r holl gefndir, rhyw fath o one-stop shop i rhywun yng Nghymru a thu allan. I think things like the People's Collection will reinvigorate the Welsh spirit of independence and developing the independent character that does make it a very special place.